Hello, Shay. Waraye gute? Naraye neza ndashima Imana. Ngo ndakuzindukiye oya numse ndagukumbuye. Camvuga ati reka manje ndakuramutse. Hama nizere rero ko bigenda neza. David vre murankunda. Nanje ndagukunda. Nubizi ko ari wowe wenyine reka gusinda. Nawe wari nogereranya nawe isi. Nta n'uwo gusubirira. Urangiye akajujube. Ni wowe mbona wenyine. Nibyo shoboka ibyo. Ntawo gusubirira ahubwo mpora niyumvira nkanashavura. Niyumvira iyo wari igihe tutari bwo duhura. Umenga ndi mwijuru. Urukundo rwaje nawe ruraryoshye bro. Ni wowe wenyine mwisi. Ntawe wanye nawe. Ni wowe gusa. Wow. Yo baby. Merci baby. Surprise baby. Baby, I love you. Kubera ko ndongoye baby. I miss you too baby. Baby kubera ko ndongoye. Kare. Nashitse. Ntagutomboye. Baby ariko nawe cyane nawe ndakuzanye. Ndakuzanye nawe. Baby ni ndawe telefone. Yaraho itara. Turi kumwe nawe. Mbona natanye ndabifitiye. Ndetse ko urabaye baperereza atari muntu bishora bwene bakorana byihute kandi bibaza. Okay. Baby, kubera ko mbisa ka surprise. Iyo surprise irarenze to. Basi ndakubonye ngo kiri ku mutima kirororotse. Cyari gikipe. Kubera jura bizi mperutse gucaka. Baby ahubwo yede pardon. Narizi uko ngomba ndakurondera mukanya. Ndagomba gumpetse ko n'icyayi cyo dora phone ndakubwira. Bazi bavuga yubatse bisa ndakubwira. Nakunda vugana nawe rega. Zo mama tuongaranye. Nabicaye. Nicara mpagarara. Kusinzira. Reka ndakubwire baby. Kuri kanzi. Bebo wajigari. Niko kumkulambaza mwana jigari. Urazi kunkanzi. Ndakanzi. Bebe ngiza kuzana bitungo. Nshaka ko kumubika. Ni surprise. Kana surprise. Je ntudusubire ariko je ndagwa mutima je. Kuzo sinzubiri. Kunkanga. Ndoka. None. Nshaka kumubika kuno nze uri muhera nakana. Ntuzubire si byiza. Bebe meze neza. Wow. Shaka ngo nene neza. Neza cyane uretse gusa kunkanzi. Bebe. Waruvuze nakukanzi. Wankanzi. Naje wankanze ku mutima. Ikizemeje. Bebe mako muvugana nawe. Jesi ndakubwiriye n'umutima wanje meze. Reka banze ndaguhe story ujya munsi uyemerera yuko nyemereye ko dukundana. Umutima wanje numvise wagutse numva urunera wese agiye muri jewe ndavuga ati ndamaraso. Ndayamuhaye. Uradawe. Shitse muhira ibirato sinakuye. Nagiye mu gitanduko ye namba ibirato ndavuga ati no bikura no habasaga yavuyeyo. Oro ndavuga ati nkuye ibirato no habasaga uruko ndavuze ati ndabihinduye. Nzi ibintu rero byabaye. Naho. Naciye sanga meresha yagutse inyama. Apana bisoso. Yagutse nzijya yamatso mu mutwe sha. Urazi ko ziba ziruma amagufa. Yaramubagara ngende kuri table gufungura. Urya bugufa nibuka ngende wabwiye ati ngo jewe oronera ndemeye kumushyira wa Stiven.
burya bugufa nawe hekenya kurya bahekenye ibisuguti aro amagufa kuko dusuguti tworoshye niko ndaduhekeye bebe ndagukunda ku buryo numva n'amaraso ari mworonera gusa ariko ntabagiye karanze ndagakora nanjye nawe ngo ndambere kandi cyane ndakubwire bebe ko warayemeye ngo tugakundana ndumva n'ikiro umenga norigira iparasera y'iwanjye ahubwo no kuyugura ugiguza ya kontake y'imodoka yawe oya bebe sinoryuguro ahubwo urabona ijoro ingene ringana nturyubakamo chambrete ku buryo tuzokwiberaho urabona ijoro ryose ntoca ndaryubakamo chambrete ku buryo nzaguma ndakubona ubwanya wose atabyo kuvuga ngo uri muri salo nawe ndi muri chambre haba ubwanya wose nguma ndakwibonera cyane bebe nabo banze witaba umuntu kwanjye abasanga ari uwundi na mu business Anjye kumeze mbashaka ibintu bimvuruga mu mutwe mbashaka urabona cyane ofisi amenyo meza nawe ariko amenyo name oya amenyo ngo n'amabati cyangwa se amabati nakunganira nakuze newumvise iki bakubwira nakuze wawe bebe kuko abakobwa b'iki gihe mubona ko umenga abahungu twese turi bigugu nini bikishe bebe je kwanda ubona ndikigugu je sinakubwiye twe ko turavugana bebe banze mbwira ndikigugu ariko bebe niwe wonyine mu mbere nzi n'isi aciubwenge ndiko kukurangira nkigugu bunyene uri kurangira nk'umusazi umenga ivyo na umenga je ivyo nimva uri kuranyemeza ko umenga ko muvugana nakuze nko muvugana nakuze gute ivyahebe ivyahe ivyo bijyanye no hejeje kuvuga ndaga byose navyumvise bebe kuko abakobwa bameze uko kuko abakobwa muri abana bawe sheri yari kuzi niwe muhungu wenyine nkunda niwe muhungu wenyine niyumvamo yari kuzi sheri nakubwiye abantu muri famille wacu urabizi bose twitana sheri bitwa na sheri baca muvuga ati niwe muhungu wenyine nkunda niwe muhungu wenyine mwiza kwino sikuva nakareba nuko niwe muhungu nipfuza oya ibyo ntabyo nabyirambeshe ijambo rero si nundi munsi nozosuye kumfata nk'umunsi nk'ikigugu uravyo kuko wejeje kuvuga ati uko ari je muhungu nciye ubwenge kwiza ntiwibeshye je muhungu nciye ubwenge kwiza ariko nico bisobanura ngo unyifata nk'ikirofu fata unyendere ngo muvugana nakure zana telefone yawe turaba reba bure no mu telefone yawe sika ushiramwo code uko sheri nakubwiye oya hanze ndikusiga ushiramwo code mu telefone yawe ese bisanzwe bikuko n'urungana mu bebe naguhaye buri kintu cyose kibaho kwinusi cyari cyose wari ukeneye cyo kwinezereza bebe byose narabirondeye ndabiguha ndaguha umutima wanje bebe nimvire ngo nuko ngo niwe abakobwa ngaha aha n'abakobwa benshi bifuza kuba bokundana nanje n'abakobwa benshi bifuza kuba bari kumwe nanje no mwana ariko bose narabahebye negera wewe gusa ibintu kurankorera bebe kuko umwana mubi nkuko ndakubabarire nakushiga usiga ushira kode muri fone yawe kwa ngoko dasi turaboma ngo maravugana amanye ndagukubye kwere ndabona amahoro inzira yanyagira amva iranyagira nyene kanze ya kurabeshya pe oya ndaje hanze ndicara ndihweza basi icatuma nkwibagira ndabitsuba yetse kubye ntangura kuvuga ndaho zuba ryaje gute ko hari ukwezi basi ndawukwezi ndakurabona nifashe uko ndakuraba kuri imbere yanjye ndabazi ndabikunda kubagira basi ko ntuhakura n'ikiro kwezi kuri namura kurambwira kuti twuvyandaye nturampaga kurambwira kuti erega nta cyiza gihari nk'uburasire bwanjye nta n'icyandashoboka yangana ndababwira ntiwango niba wagira ubwiza gusa kure ntabwo wagira ubwiza gusumba
kumwiza wanje baby inkuru Jeff sano ndayizi why now uyizi he inkuru yanje je usama jambo y'igisiga kandi oyakura igisigo baby reka ndakubwira urukundo umuntu aremano baby ndakubwira inkuru ndarigeze kuyirota ahubwo bera ngire telefone yamenaguritse mu mwanya ikintu ubona coze imbere nuko uvuga ati telefone yamenetse ku kibazo utashobora gukemura ikibazo umuntu ubone turi mu kibazo kimeze ukuntu uko ndagufasha uri kuranshira uri kuravuga ibyo uvuga ucumbesha umugabo uvugana nakuze sivyo ubu naho ucuzana ibintu bya telefone yamenaguritse telefone yawe yamenagutse ubimbwira ubunyene kutabimbwira kutari wabimbariye ku telefone uvuga ati ngo bebe muhungu mwiza muhungu nipfuza kuba ndi kumwe nawe ariko ndaruko ndagufasha uri kurabibwira yundi muntu ntucu uzakumbwira bya telefone ko yamenetse ntabwo zikurenza umwaka basi bebe ndakubaza bebe banzire ndakubaza kuko imisi yose wamunzanira yose iyo turi kumwe hama hari ibibazo imbere yanje je nawe arega be gituma namada ndiko ndakubwira ibibazo turi kumwe niko ubwa mbere mba naho gustressa kuri phone hama kandi urazi ko atawundi muntu usembwira ibibazo niweho je bebe nakubwira Jenda ndicuza basi ndababazwa n'Imana kubona yarashize mu mutima wanje urukundo rwa kuko ndumva kumenga ikintu cyose unkorera aho mbona ko ari ikintu haci umwanya ndakuravye gusa binyongerera urukundo waziye mu ndoto mbona yedura hano mu kanatire umbwira ayo macamo ye disire yuko yoba ari wenyene gusa kugira nemere ko ari uwiwawe kandi imitomo ufise ari nk'igisigo nyongera kandi kamwe ariko kari ikintu kintangaje kuri jewe ndiko ndabitahura baby gute ibisigo vyanje usigaye biro baby je nawe twararema waraki mu buzima bwanjye ibintu byose narinzi byose byarahindutse wahinduye programmation y'ubwonko bwanjye ubu icyo nkora cyose niyumvira we sinumva yuko ndabona ntagufise ariko icyo nzi Imana yarakumvaye shana sinzakure kugenda kubwo kubona ariko uragenda nta kubona amaraso ariko aranshiramo mu mubiri Merci. I love you. I love you too. Baby. I love you. Tugiye tujya? Ahubwo nyene ngo tujene shana. Ni sawa, karibu. Deshe. Yazi surprise ndiko ndagutegurira. Nyo bebe uri kunegura surprise n'ivyo ntangaza. Kuko urankunda sivyo? Yes. No unyeneje kunegura surprise. Nigihe nje natangaye ko yari surprise nayo nyene. Nashe. Ni indi special. Indi special. Yes. Meze gute? Nibanga. Nibanga? Yes. Esoma yanemero kwa munsi ngaha isoma yini. Sese yimbarire basi. Oya. Oya. Ndashaka gushavura ndashaka gushavura yimbarire basi. Ndayikugende bari surprise gusa. Josh. Oya. Zo de beja kumwe. Kwani ngara basi ngara tose nk'umunsi basi nashaka mu rugo. Nundi basi uzokuma uhora ama surprise nkayo kumbabaza. Oya, sinzosura kubabaza.
nagira ngira tw'igihumbi oya shati zatanu kandi umwe neza ntako ntagize ndakwaye neza urakoze yego mbona ari nziza ntacyo zibahiye yego urakoze cyangwa unshorere n'utundi oya nashaka intore gusa yego sawa rero sawa tutosubira urakoze hari dukeye ayikorera nabi Ntuzosubira pe bazi bisezerano bivuga ibyo nsezerano ibiki ko nadusubira kukubabaza byose asa nabyo biranezeye hama amanyene n'ice ngaho kugira ndakurayo kwanze ngiye ku kazi banje kuraba ndumva nezerewe akazi mba nagiyemo kagenda neza rero ndasubira mu masubire bukeye si ariko ndagenda umugisha cyo gituma cyo nezeye ama umugisha wanje radi jande w'umweru utaraba ibiki yamashini urayinzanira ibyo ubuhingiye turi muri mundo utanga kuzana ivyo navyo vy'ukuri nibyo by'agaciro ubu kubera kubyirengagiza amashini byabishoboka bibase kwana nihuta sivyo ndaza kubikuzanira sawa mugoroba merci telefone kama watu nakibabaza okubabaza nukunda byukuri ubirababaza mu rukundo kuko inkovu yo mu mutima yo nikira vuba
uramugumya uzumurinde icyo batandukanya kuko birababaza mu rukundo kuko inkovu mbese Stiven baragiye n'umunsi ko adahora kora yagiye usanga aryamye usanga akoreka ndetse ngende kumuraba ndashaka ndakubaza ikintu uba ngaha nyene muri ibi bice ego mba muri ibi bice nyene umukobwa witwa Charite aba muri ibi bice woba umuzi Charite ndamuzi yo ndatomboje mana yanjye wondangira haba nakurangiye tugende basanyere tudagufasha iki ego Nakiryoha nkugukunda umugukunda nakibabaza nkukubabaza n'ukunda by'ukuri birababaza mu rukundo kuko inkovu yo mu mutima yo nikira vuba is love is love is love is love is Niwarongo ukunda ukarongo ukwitaho uramugumya uzumuri nenda kubesheri nenda ndashimwa ça va just na saa turahuye turamubwira ko ndagiye nakubuza kuri telefone wowe n'ibiki kuri ngaho waje ujyana sinakubuza muri salo n'abambuze muri salo bisigura ko usanga muri shamba kameme mu gitanda nyango mujye gusanga ariko n'imisa nakubuza nakurondera yose nakubura ndetse mu gikanda ko uburinzi kureba usanga niwe garuka by'akabari ryari inshuro twari tumaze iminsi turabagenzi
kenshi waratse ukambura muri saro kandi urasubira inyuma kubera ko wiyumviriye gusanga muri shamba. naje nagutwaye naje kukurindira gusubira Roge nyuma turi abagenzi vrema warengereye icyo nakoze none ivyari bikwiye kunsanga mu gitanda. ntimurindiriye sawa tugenda muri saro. Usa neza uko kuntu cyo Malaika ngo nuvuye ruguru reka shaka sinataniska ya ruguru burayizi reka shaka ngo tugende ushikane muhira ndikugureka ngo muhagaze mwibara ndakubura ngo tugende amaseri bayi wakoze nakoze sawa. Roge mbwira nijya rumbutse muri saro wigeze uza mu cyumba kundaba niki wari ufise warunzaniye muri shamba. Roge naguhera kuri umwana mwiza ufise indero nijya ruri kurarengera ubugenzi dufitaniye ukansanga muri shamba. Roge ndiko ndabaza wewe Roge dufitaniye ubucuti cyangwa ubugenzi ndagusabye urukundo urarunyima ariko utaguye kurengera ubugenzi wampaye. Siniyumvira ikintu wagomba gukora nari numva nifitiye stress ngomba kwiruhukira ariko sinibaza objectif runaka wari ufise. Roge riba irya mbere n'ijyanye umusanga muri shamba ntuze ukambura muri saro zohamagara mere muganire ariko kusanga muri shamba rizo bijya mbere kandi ari ryo gira nyuma. Icyo bakubwira cyo uradaho igihe uzoza ngaha muri saro ntusangeho uzongere kusanga muri shamba kijya kibanza wari uryamye uranyumye amahirwe yo kukiryama uradaho kijya kibanza giteguriwe urondera